suruh pergi anda tak bersama dengan kami. Ya. Okay, next. Alright. So, ni ada produk lah. Jadi saya ingat kalau ada Dr. Anan, is Dr. Anan in the house? Ada tak? Doktor dekat sini tak? Okay. Yes. Hello, Doktor, my man. Selamat petang, Abang Nick. Selamat petang, Doktor. So, balik rugby ke, Doktor? Baru habis, ya. Baru habis training. Boleh rak tengok tu. Doktor fit tu. Main rugby lagi tu. Alhamdulillah. Doktor, mungkin doktor kan ada memang medical background dan doktor guna juga kita punya produk kan? Mungkin kita tak dengar lah daripada pengalaman doktor sendiri kan, guna produk dan bukan doktor sahajalah. Saya tengok family doktor pun ada guna juga dan dapat manfaat kan? Mungkin doktor boleh share lah sikit dengan kami pengalaman doktor sendiri guna produk dan kenapa ia ni berkesan sangat doktor. Okay, thank you Abang Nick. Terima kasih doktor. Terima kasih Abang Nick for introduce saya pada produk ni. It's memang produk yang bagus. So, mau cakap apa pasal? Okay, doktor sendiri guna produk apa doktor? Saya guna semua. Saya guna Lifeline, saya guna yang petrol pill. Wow. Yeah, that one is very good. Then CoQ10 of course, Colistan. Dia punya skin product semua pun bagus. Wah. The bee venom is very good. Telomerase pun ada banyak study. The telomerase kan is Q protein. It's called Q protein. So ini Q protein memang untuk regeneration. So telomerase is very good product. And that is our most expensive product in your image, doctor. No wonder it superb. Yeah. Serum tu yang paling mahal kan? Per gram kan? Per gram memang mahal. Tapi Alpha Lipid Lifeline memang bagus lah. Dia punya vitamin B kena serap. And then ada B3. B3 bagus untuk VLDL. Dia satu jenis kolesterol. So itu niacin bagus. Then calcium pun 1 gram. Actually, it's very complete supplement. Breakfast. Yes, it's a breakfast. Correct. It's more than supplement, doctor kan? Complete supplement. Correct. Then dia punya absorption pun bagus sebab ada patented food technology. Dia punya micro it's like micro balls like that. So ini semua dia simpan semua vitamin dalam and then boleh lepas can pass through the gastric juice. So everything won't destroy the vitamin. That's why normal vitamin B kalau ambil kencing tukar kuning, bright yellow. Kalau ambil alpha lipid kencing normal sebab dia punya vitamin B kena serap bukan buang. I see. So this is not only a good vitamin, dia punya logistics pun sangat bagus. Cara absorption, the efficiency of absorption very good. Jadi maknanya bagus supaya cepat absorb body, jadi kita cepat dapat kesan lah doktor kan? Boleh, dalam 3 hari boleh tengok beza. Wah, biasanya apa doktor yang kata-kata yang orang guna tu 3 hari tu apa yang kita biasa boleh tengok sikit di antara perubahan? First, lawas berak. Lawas berak tu is always the first symptom. Then lepas tu is more energy. Then selera lebih bagus. And then sleep is better. Better sleep, quality sleep doktor ya? Quality sleep, correct. Bukan sleep dia panjang saja, but deep sleep dia bagus, REM dia bagus, dia tidak ingat mimpi. So Correct. Doktor, so macam ramai orang guna ni sebab ramai orang sakit guna produk ni untuk sihat, tapi sebenarnya produk ni design untuk orang sihat doktor tahu kan, untuk protection. So orang macam doktor kan yang mana dia sihat, lepas tu bersukan, apa benefit yang doktor dapat untuk orang yang sihat macam doktor lah dan bersukan?
Biasa kita dengar orang sakit dapat benefit kan. Kalau orang sihat macam doktor, apa doktor dapat? Yang aktif lah, you are very active. So macam mana? Maknanya you boleh bermain sukan, recovery rate macam mana doktor? So actually bukan macam tu. Maybe permulaan dia saya tidak begitu aktif. Tapi lepas saya sudah mula alpha lipid, saya dapat energi, saya dapat tenaga, dan saya pergi cari kerja. Dan saya buat, dan saya dan jadi lebih sehat. Dan continue minum, saya ada banyak energi lagi, apa mau buat? So saya main ni. Then you continue, your CoQ10, your cholesterol, dia tambah, suddenly you're just can work, now. Play game, come back, do Zoom, no problem. Yeah. Doktor. So maknanya bagus sangat untuk orang sihat kan doktor kan? Highly recommended, betul tak? So abang ni kalau tidak sihat pun, actually the only problem tidak boleh kasih is of course kidney, but cancer patient also tidak boleh. Sebab kalau kasih vitamin pada cancer patient, cancer tu tambah besar lagi. Lebih cepat. So that's the only thing. Tapi untuk itu cholesterol ada. Correct. Or cholesterol capsule. Or cholesterol capsule, yes, correct. Pure, it's the vitamin pure which is the problem. Okay, doktor kan? Yang pure cholesterol very okay. Good. Yes. Itu saja. So everybody else boleh ambil. No problem. I got patient hepatitis B taking, no problem. Get more energy. I got patient shoulder fracture, nerve dia sudah tarik. So semua orang cakap tidak boleh bagus, but this one at least now dia boleh not move lah, tapi boleh rasa, boleh gerak. Yes, better quality of life. Yeah. The vitamin B absorption is very good. Because the vitamin B absorption is very good, can see the effect. Penting sangat vitamin B ni, kenapa doktor tadi? Sebab saraf memang makan vitamin B. Ya. Yes. Baru. And vitamin B3 pun niacin dia untuk kolesterol. So vitamin B memang banyak jenis. Kalau dia cakap B complex pun itu B1, B6, B12. Tiada B3. Niacin memang susah mau cari. Kita ada doktor. Problem. Yes. Kita ada. Yes, we got very good. Alhamdulillah. Yeah. So doktor, sebelum doktor ni nak tanya doktor, so mungkin untuk dapat maximum benefit kena guna produk ni macam mana yang doktor sarankan guna Lifeline ni? Berapa kali satu hari? Biasa satu kali kan? Ya, yes, ikut dos. Doktor guna. Doktor satu guna kali. Macam mana? Kita mau ikut doktor. Doktor guna berapa scoop? 1,5. 1,5 air 150. Yeah. Sekali satu hari cukup kan? That's it. Dengan tidak boleh minum makan apa-apa untuk 30 minit. Correct. Maknanya 30 minit sebelum breakfast lah, ya. Kita minum Lifeline. So kita ikut style doktor semua untuk dapat maximum benefit. Dan doktor, bukan doktor saja, family members doktor pun dapat juga benefit kan guna produk. Betul tak? Dia sudah sihat, dia tidak boleh nampak beza. Tapi banyak orang pakai and mungkin dia tahu beza sendiri. Susah mau cakap. It's very difficult. Tapi kalau dia repeat customer, that means dia suka. That's the bottom line. Yes. And then kita punya business insya-Allah akan pergi ke Afrika. Mesti abang ni. Yes, of course. Multi-currency income insya-Allah. Yes. Doktor faham tentang income di sini. Yes. No lah. This product kan memang it's so simple. It's so simple but so complex. Very good product. Dengar tu guna ayat tu, so simple but so complex, and yet complex, Yes. That's why they can patent the food. They can have a food patent because the alpha, the cholesterol capsule
is fantastic idea. It's a brilliant. They got a real product. Correct. This is not just somebody buka factory jual colostrum. No, not the same. No, not the same. This is something else, Doktor. This is something else. Yeah. Yes. Doktor, terima kasih Doktor kerana thank you Abang Nick.